clear tu le ngai thla tu te Carter thotan ni chibai le vek ule tuntruma chuan kartop inkhe result train bul kan tran anga football thuleng te po thira ngai thla khona kan nei le bok don nia chumi ma chon tun nai hi ka o hi a fit thatok lo angreng khop maya a chan ber chu kan na thona lama news pon anga ya chu mai pe lama Mizoram Premier League commentary pack an ngai boka chulaya chungka o tlemin a fit lo de hleka ngai thlak hreom ero ani lo tura han bei sei ta photila min lo ngai lutsak zel tur te point kan ngen cheu ani e abul nan English Premier League ki mangdon ta ila kartop in khel munum taka city chu anin siam tha chhoviau to emoti la yin an khing pui an mi khwal Tottenham Hotspur chon Sydney fain an muala an lo ne Etihad Stadium ma in khel munum taka hian city lam hian goal shot tum som an neya Thomas Frank and Colmek Spurs lam hian goal shot tum som pani nei thungen in khel pumpui thlira po city an chung nung zoka ma se Tottenham Hotspur lam hi awan nei zoka an tangta ane he in khela hian minute som thum panga na Richarlison chon dinglam sir tanga ball atlan lu pui cho chang tu nei lo Brennan Johnson tan boxa ada luta Brennan Johnson hian goal thabi khongin sikhat fain ma an roi zuita ane hemi nu hian first half un top ma shet minute somli panga na Joe Palinia chuan City goalkeeper Trafford che chuan nang chingin goal aron khung ve leya Sydney fain ma an roi zuita ane second half a City hian na takin an nor leta hun thapo anin siam nual amai ro chu apoi mo ber golero an khung thei talova mikhwal team Tottenham Hotspur lam hian Sydney fai ne na changin point thum an lo chuak ti hian table tharbera ne na chang team Tottenham Hotspur hi khelnia point ruknen pahni na anin suan chawa City hi point thum nen parukna anom thong in khel ngai ven hlodanga champion tum team to Arsenal lam point thum har salutuk lovin an hlo chuaka an khing pui kai thar team Leeds United so singa fai ngotin an lo sop he in khela hin Arsenal hin goal shot tum som pariat an neya targeta shot hi trumnga nehin targeta an shot hi gola alut vek anne mikwal team Leeds United hin goal shot tum thum an nei ve bok in khel pumpui thlera ball posana Arsenal an chung nong filor laka in pass dikonga po Leeds United hin an phak lo hle he in khela hin soitak ngin atira train Arsenal an hlo hala hun thapo anin siam nol golero kan mumai lova Arsenal team hian nor na view ma se goal an lo chuak har hle minute som thum palina ero nor rain tanana na chu goal an khung ta Declan Rice siam sak a train an defender Jaren Timber chan ma an hruina goal aron khunga Arsenal team hian ngam zui selin minute somli panga na Bukayo Saka chan Timber siam sak a train an goal ni na a khung le first half a Sydney fain ma an hruaya second half an tran chautin minute somli pariat na Ricardo Calafiori siam sak atangin Victor Gyökeres on Arsenal tan Premier League a goal ma saber ni tur aron khunga sithum fain ma an hroi chia bok Arsenal team hian an nor zui zela minute somnga parukna Ricardo Calafiori siam sak atangin he in khela che tha mai Jaren Timber chung goal aron khung leya silifai ma an hroina le he in khela a goal ni na ani chia bok Arsenal team hian an la du tok mai lava hun top ma shet minute sam ko panga na penalty lo chuakin penalty hi Victor Gyökeres chung goal a chui luta he in khela a goal ni na le singa faya an chakna goal ani zuita ane tihian table tharbera Arsenal hi khelnia point ruknen achung bera an oma Leeds United hi point hum nen som pani na anom zui ve zel bok pathian ni zanlama in khel monom taka United le Fulham te in machona chakjok anom talova team pani te goal khat ve ve in pe in anin ne tok he in khela hin mol nei tu Fulham hian goal shot tum som pathum an neya mikwal team United hian goal shot tum som nei ve bokin ball possession le in pass dik konga Fulham lam an chung nung hreta anin khel tok veu thong
Graven kote cha in khela hian atira train team pahni te in norton amu nama hun thapo kan mungal nual ane minute somthum pangana United team hian penalty an hlo chuaka box sunga Calvin Bassey chuan Mason Mount chu chiang zet main apot herlop maya video assistant referee endikani hnuwa penalty hi achoi zuita ane penalty hi Bruno Fernandez son minute somthum pariat na achuya chui chetak ane ape chuak deuh lu maya United team ta chan uyom tak tur ane hemi nu hian farsafa goal alubel zui talava hemi nu hian farsafa in norton vioma se goal alud lava second half goal po kan mumai lo minute somnga pariat nai ro goal kan mutange nge ya United team hian embeu mo thora tangin goal an khunga Rodrigo Monison an lama atilut pal anne he goal hi atira lenio ro ti goal angin lang man ma se on goal a pomsak an ni ta thong United team hian sikhat fain ma an hruai an chaklang mai don ni te point alang man amai ro chu falham hian an nor ta chara an thora po seng tange nge hin minute somsari pathumna mual velam sir tanga iob ball ronda lu chu Smith Rowe chung goal a thatakin achui luta an sipur sotin goal khat ve ani zuita ane hemi nuwa hian Fulham lam hi an hlo om deuh zo ke mo ti thei ani ya minute somriat pariat na Harry Maguire hun tha nei abo pel chu uyom tak ani bok hemi nu hian in norton le vioma se goal dang alubel zuita lova point khata anlung oi angai ta ane tihian table thar bera United team hi khel nia point khat nen som parukna anom zuita zela tihian table thar bera United hi khel nia point khat nen som pangana train som parukna an chuk thla Fulham lam hi khel nia point ni nen som pathumna an chho thung English Premier League in alna hi zanina nei chun zom ani dona zanlai pel dar som pahni le chan vea Newcastle United le champion lai Liverpool te chu anin machonang hei hian borok asiam hle turangai ani ya achan ber chu Newcastle United forward Alexander Isak hi Liverpool in senglo tumin thei top an chua meka ain lan ero arinom lova borok ero a hot veu turangai ani Spanish La Liga lama lut vele ta ila kartop in khel munum taka champion lai team Barcelona chan point hum an lo chuak rama mual nei tu Levante chu goal thum goal nin an ne he in khel han mual nei tu Levante hian goal shot tum riat an ne ya Barca hian goal shot tum somni paruk nei ve bokin in khel pum pui thlira ero Barca an chung nung filor laka an van nei hle thong an ne he in khela hi minute som panga naleka toljana siamsak atain Ivan Romero chuan Levante tan ma an hroina goal aron khonga Barca hian nataka norlet nga len hun thapo anin siam nual ma se minute somli panga na beiselo takin Levante tan Morales on penalty tangin an goal ni na aron khonga champion lai team laka hian Sydney fain ma an hruaita ane second half an tana Barca lam hian kaithar team lakain tlo mai antum bik lova an hun tha nei po bopel antum tabik lo minute somthum par minute somli pakwana lemin yemal chon thatakin Pedri goal khungtur aron siam saka goal ni goal khat ani sui bok soitak in Barca hin tlom antum lo khop maya an hun tha nei po an khoral du talo anne minute somnga pahni ain her chuaka Rafinha siamsak atangin Ferran Torres son an sipur suzo na goal aron khung veleya game borok chu tang to tak ane amai ro chu ronsu zo rang viewe tilo chuan goal dang hi alubel zui tamai lova anin draw nge do ni te point alang man ma se hun top ma shat minute som ko pakhat na Levante defender unai chun an lama atilut pal tahlau maya Barca van nei na goal ani suita anne hemi nuwa hian goal dang alubel zuita lava Barca hian goal thum goal net ne na changin point thum an hlo chuak tihian Barcelona kel nia point ruknen pahni na anin suan chawa awan doi zo tangkai thar team Levante hi point la hlo chuak lavin som pariat na anom thung Nizan lama in khela Real Madrid point thum an hlo chuaka
zanlai pela inkhela hian mol nei tu kai thar team oveido chu sithum fa in har salutuk lovin an ne he inkhela hin oveido hian goal shot tumruk an ne ya real hian goal shot tum somni paruk te me umai nei hin inkhel pumpui thlera po kai thar team hian an khan lo hle inkhel bul antrana golero kan mumai lava kai thar team hi antrang thei angreng khop mai minute somthum panga na thlengin antrang theia minute somthum paruk nai ro antrang thei tabik lo arda guler siam sak thatak atangin Kylian Mbappe chon real tan ma an hroina goal aron khunga first half a goal dang alubel zui talo anne second half antran chawa second half a pong goal dang kan mobile mai lova oveido hi antrang thei fuat khop mai minute somriat pathum na ero an goal ni na realin an khung le tange nge ya Vinicius Junior siam sak atangin Kylian Mbappe chuan he in khela a goal ni na le Sydney faya ma an hroina goal aron khung le anne Real Madrid hian an la du tok lava hun top ma hret minute som ko pathum na Brahim Diaz siam sak atangin goal hun engma chen khung to lo Vinicius Junior chang goal aron khunga goal dang lubel zui talavin Kylian Mbappe le Vini te goal khung manghen Real Madrid hian point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Real Madrid he khelnia point ruknen pathum na anin suan chawa avan doi zotang oveido hi khelnia point la hlo chuak lovin table a sompakwana anom zui ve sel bok Italian Serie lama kartop in khel munam taka champion lai team Napolian point hum an hlo chuaka mol nei tu Sassuolo chu Sydney fain an ne he in khela hian inkel pumpui thlera Napoli lam an chung nong filor laka achak phuzok an chak kan ti thayang inkhel bul antrana minute som pasarina Politano siam sak atangin season niamta Italian Serie player thabera than Scott McTominay chon ma an hroina goal aron khonga season bul antran chhona po ache that aron chun zom ta zel ani first half a goal dang alubel zui talava second half minute somnga pasarina City tonga an senglo Kevin De Bruyne chun an goal ni na aron khung leya goal dang lubel zui lovin champion lai team Napoli hian point hum an hlo chuak ti hian table tharbera nena chang team Napoli lam he point hum nen season bul tanin achung bera an oma Sassuolo lam avan toi zo tang he table mong bera anom thong Mizo tena kan tron le kan ngai ven hlo zinga me AC Milan lam ero an chak zo lafa an king pui kai thar team Cremonese suan San Siro goal ni goal khatin an barakhai he in khela hin Milan tan Pavlovic ang goal akhunga mikhwal team Cremonese team tan hian Federico le Bonzoli ten goal an khunga targeta shotrum thum chau nei chungin mol nei tu AC Milan goal somni pali zet shot nei thei hi an ne ta beisei lo takin kai thar team hian point hum an hlo chuak ti hian kai thar team hian point hum nen bul antrana Milan lam ero point an nei talo ane Juventus nampo an chaka Parma chu Sydney fain an ne he in khela hin Juventus team tan Jonathan David le Dusan Vlahovic ten goal an khunga an player poimo cambio so chu red card mang no chua ani thong ti hian Juventus point hum nen bul antrana table pathumna in suan chaven Parma lam ero relegation zone anom thong German Bundesliga lama result pakhathi han puang don ta ila Erik ten Hag in kol Leverkusen an chak zo lo ngala an mikhol Hoffenheim chung goal ni goal khatin an lo ne he in khela hin Leverkusen tan mirut he in khela hin minute rukna leka Gerald Konsa chuan Leverkusen tan ma an hroina goal akhunga Hoffenheim tan Aslani le team ten goal an ron khung ve leya mikhol team hian point hum an hlo chuak ta anne ti hian Erik ten Hag hian Bayer Leverkusen en goal chunga Bundesliga akai hroi ma sabera point hum hlo chuak lovin mol nei tu nima se avan doi zoka atran pui ngal ta anne United ang bok khan a hlo cham le in kan ring hlomem le nge ni ya game le tang chon aron comeback thei tawang kan ngai dan te po sui le donang o in result lam kal san taila football thulenga lut chho donang o football thuleng bi ka hin tun tum chu abul tran na
thil thleng common lo deuh atang hian bul tran don ta ila karto Bundesliga lama Werder Bremen le Frankfurt te anin khel trumen Frankfurt hi goali gol khatin an saka in khela zo nuwa Werder Bremen captain Fried le Frankfurt team player poimo zetar te chon jersey anin thlaka in khela zo nu hian Werder Bremen team captain hi reporter te amatchona Sky Sport pandit chuan ani hi a hai tatlat mai reporter chuan field ta hna hian zanina point home in hlo chuaka enge ingai dan tin in khel chung chang hi azot ani field chuan min hriat mai niin ka hria a tun din mona ke chu Bremen team tana inlan me kania jersey kanin thlak ve mai chau ani tin a hril zau mai reporter hi ain thiam lo le nu no angreng khop maya reporter po player te hrechiang deuh thlan film khur angai don khop mai Sky Sport pandit me win hetianga player te a hriat pol hian dem tu te po a hlo angreng khop maya film khur te po angai don ti tilang chiang tu te po ani thayang chu kan hretlang thum toin arin oma ma se da vele ton tareng reng ila English Premier League club Arsenal lam chuan antlar malam thuam chak an tumna konga Crystal Palace atangin Eberichi eze chu an senglu feltak thu an puanga eze mana hin pau million somruk an sen thu puang hin Edsona hian pau million pariat aum don boka aman hlutna hi pau million somruk pariat vel ani chho thei don tinani chu Eberichi eze hi Arsenal team hian kumli dai contract an zia pui anne kumsomni pasaria upa Eberichi eze hi Arsenal team academy tante po lawin lan to thin ania transfer kongka in hong meka Tottenham Hotspur lam khan an senglu teu khop maya mimalin remna te po an nei pui man anne amairo chu Arsenal sporting director Andre Barta an chetak tak mai chu Arsenal team hian rang takin an senglu ta anne Arsenal len karto Leeds United an sop trumen Eberichi eze hi an pho chuak ngal anne Mikel Arteta chun ani an senglu thei hi alom thu asoya an team an chak bel pha ngei arin thu te po soyen season kalmeka champion no moi choi an tumna konga mitangkai ani tur thu asoi zui bok Eberichi eze po hian Arsenal team senior team tana ain lan thei tur chu asuang to thin ani thu asoya asuang to thin athleng dikta chu alom thu asoi ve bok Arsenal lam hian Eberichi eze an senglut an lom viaula hian lom lo na turin aron thlen vele ta thunga karto Leeds United singa faingota an sop tum khan Martin Odegaard le Bukayo Saka tison liam an tuara hei hi Arsenal tanjan thil poi tak ni tura ngai anne Arsenal le Leeds United te anin khel tum hian minute somthum pariat na Martin Odegaard chu liam wangin lak chu ania Ethan Waneri chon ani hi aron thlak anne Bukayo Saka po hein khela hian Arsenal team tang goal khongin che thaviu ma se second half minute somnga pathum na liam wangbokin Leandro Trossard chon aron thlaka tundin huna an liam chin chang hi chiang taka soi omlo ma se a serious ni te point antar danga Arsenal tan chon hei hi thil poi tak ni tura ngai anne Arsenal hian season bull an ran chelo khop maya amairo chu liamin trumdang angbokin atlak buak chun zom le ta Cristiano Ronaldo point thu thar aneya Cristiano Ronaldo hi karto pa Saudi Super Cup final avan doizoka an tran tum khan gol khat akhonga tihian Al Nassr azom noa golza akhung king tatsia ane tihian Cristiano Ronaldo hin record thar asiama club palitang golza khung vek thai omchun anita ane Cristiano Ronaldo hi atlap masa kanti Manchester United tang hang golza somli panga akhung kling manna Real Madrid tang hang golza li somnga khung kling lehian Juventus tang hang golza phat akhung le manna Al Nassr azom no golza akhung kling le ta anne Cristiano Ronaldo hi chu apui angreng khop mahya gol khung bi ka chon miro puite po kan ti thayang chu Manchester City po Tottenham Hotspur laka Sydney faingota avan doizoka an tran tum khan khai hin khela han James Trafford chu an goal ni na an chhuana konga ate suala heti la hianin an bench lam chu an lo ko vara
Phil Foden chu aloi nui heu mai ane hemi chungchang hen seizui atitama in khela zo nuwa po reporter ten hemi chungchang hi Pep Guardiola chu anzo ta James Trafford tan ati sola wang goal in chua Phil Foden alo nui kha engei ngai dan tin zo na anzot Pep Guardiola chuan Phil Foden nui chan chungcha engma soitur kan nei lova ani hian nui turin zalen na anei ane keni na kan lo khap thei ani ngot lova baka Premier League ka hian no moi kan lo choi treu towa Champions League no moi te po kan choi to bok lungai na kan nei lova kan in siam tha thuai don ti chiang tu te po ani thayang chu anui chana hian soitur engma kan nei lo ti in asoi footballer piang to zinga defender thaber te zinga mi Maldini point thu thar aneya football history a player to ang chi tele khel mek te chu aron foi Maldini chuan football history a hen chaklo te po athleng thin na chaklo ti phei chuanin a chaklo ngun ber te po kan ni thayang chu Champions League ka tumeng mazat final lutin avan doi zo ka kan tanga chu mai pelama European Super Cup te World Cup a te Intercontinental Cup a te UEFA European Championship a te po final avan doi zo ka kan lo tang towa ma se hei hi chu football in akentel ania engtiklai point hei hi chu machon tur kan ni a chu kan machon thiam chuan malam kan pan na kan puitling ta ti na ani boke hei hi football in akentel ani ti kan hria tangai ti hin Maldini chuan asoi dam taka ain khel aya hliam wanga achol hun reizok Neymar po ain hliam le ta trumdang ang bokin training an nei na Neymar hian amal puya hliam anei thu puan ni hian anram Brazil tan po ain lan thailo arinom ta hle kan hriat tlan theu angin Neymar hi hliam wangin aboi ngun ang reng khop maya Santos apan le nuwa hian tu hnaya hliam anei tamlo ang reng khop maya malam apan don ni te point angai thei man ome ma se trumdang ang bokin training an nei na mal pui hliam wangin lak chho ania hun engzat nge achol tur ti soi omlo ma se Brazilian international friendly match te tap inel nang chi an machon tur tu hnaya anram tan hian ain lan thei don talo ane Carlo Ancelotti hian Brazil squad apuang trepa apuan ma chen ain hliam le ta tin ane chu Neymar hi chu akhongai thlak ve ang reng khop maya hliam hian atiboi ngun ve ang reng khop mai Chelsea lam point thu thar an neya Fabrizio Romano atarlan danin Alejandro Garnacho chu tungkar chung hian an senglu thei arinom ta ni hin alanga inrem na tlontling an nei thei trep to nia tarlan ani pialama mimalin rem na po an nei feltak thu puan ania Chelsea lama Garnacho hi kan hmungei don ta ani tungkar chung hian engkim anti feldo na kartop lama chuan Chelsea player ani to arinom Fabrizio Romano atarlan hi chu adiklang puya Garnacho po Chelsea player ani thuai don tin ani chu Tottenham Hotspur lampoin ni zangkhan thu thar an neya Manchester City chu makhalin Lucas Paqueta chu senglu antum thu puan anne he thui court of side chun antar langa Tottenham Hotspur lama Brazil midfielder thazet mai hi kan mu rin na alien chho tran ta hle Lucas Paqueta hian tun din hmuna chu adu thu alo sei towa a khel mek na West Ham lampo hian aman phu to ka leingam anom chuan shal an poiti lo thu te po an soi ve tom bok Paqueta hi Tottenham Hotspur kan mu arinom chho tran ta khop maya City lampoin andu thu an soi to bok Manchester United lampoin goalkeeper thar senglu antum na konga Royal Antwerp patain sen elements chu an senglu theidon ta niin alanga mimalin rem na mai pialama tlap te po anin rem to niin alang bok Royal Antwerp in kartop an game khela po lemon si squata atel to lava Fabrizio Romano hetianga aron tarlan ta ka phei chuanin United team a tuna tanga reilo te ani hi kan mu ngei arinom United coach Ruben Amorim hian Andre Onana chu aring tok to lo niin alanga kartop an game khela po starting 11 a alu tir to lo ane hemi wanghin mithar senglu ngei atum niin alang chawa lemon si senglu antum don ta ane United lama hen lemon si kan mu thuai arinom
Manchester City lampoin Donnarumma chu an senglu don ti a chiang thokhat ta Fabrizio Romano chun hemi chungchang hin nimin tlai lama khan tar langin City le Donnarumma te hin mimal inrem na engkim an nei fel towa Paris Saint-Germain ne na hian aman atan Euro makdoi somnga po an the chua thu puan anita anne Pep Guardiola heng goalkeeper thar senglu atumti a chiang thokhat towa Ederson chu ring lovin James Trafford chu aron ring to zok anne hei hian ati chian em chu City heng goalkeeper thar senglu antum ti hi ania Donnarumma hi tuna tangrai lo te an senglu arinom ta hle Donnarumma po hin Paris Saint-Germain chu amang tha fel towa a thla na hun te po man ani to bok mimalin rem na City nen an nei fel ta tuna tangrai lo te a City hen alu don ti a chiang ta Brazil midfielder Bruno Fernandez sangai nan po hi adang dai ve angreng khop mai Ballon d'Or sem chu hun anai chho zela dongtur anin rin siak chho nak naka Lamine Yamal le Dembele te an khai khin na sato le ya Bruno Fernandez ero hitchuan Jude Bellingham an don aphu ber thu le adon arin thu aron soi Bruno Fernandez chuan tundin mona he choi moina don phu hi thahnem tak an oma adon phu te po an lo sei to thin anni ke ka ngai dana chuan season liam ta big an performance han en chuan Jude Bellingham hian don aphu bera athiam ber pek tur ani ngat phei chuan Bellingham aya don phu anom lo tin asoi ve ngat mai Arsenal team in liam an nga thu te po kan lo sei towa hemi chungcha hian yan right point thu thar ron na hian right chuan tundin mona Bukayo Saka thlak tu tura thaber chu Noni Madueke ania ani thlak thei tura tana an senglu po ani nge ya Bukayo Saka ang bokin team tan aron tangkai ngei karing ane Bukayo Saka liam chanchin hi chiang takin kan la hrelawa analutuk lo tura han ngai ta ila alona deu ani poyen Noni Madueke an senglut fu khop maya an boi zui pha karing lo tin asoi Arsenal team hian Bukayo Saka chhor davin Noni Madueke an chhor dona an thatpui kan ringam le Saudi Pro League lampoim thuthar an ron nei chhun zom chho zela mithar senglu thatak senglu antum chho ta a ang hle ni zanama khan Saudi Pro League champion lai Al Ittihad lamchon Bruno Fernandez su an thlem vele tak thu puan ania tex zongzong kat felvek ani noa paumilian somni pali kum khata hlo turin an thlem vele ta ni in alanga Al Hilal poina senglo tuma an no hel to United team captain Bruno Fernandez se senglo tumin tran an la ve don ta ane Bruno Fernandez si transfer kongka ain hon tira khan Al Hilal chon senglo tumin thei top an lo chhuwa towa Mase Bruno Fernandez sian United amangai thuin alo nol ane tuna Al Ittihad lamchon an ron dor vele ta an hlotlin nero arinom chia lo hle AC Milan lamina an senglut ngei turangai Victor Boniface po hi a transfer chungchang hi avan doi ve thin angreng khop mai Saudi Pro League pan atuma anin dorna akal tluang lawa tuilo takin season liam ta khan Leverkusen tan ain lan zuita ani kha transfer kongka in hongme ka AC Milan apan tur thu puan ania engkim ti fel ani nuin medical test apal tlang le tlat lo maya medical test pal tlang lo hi an tam lo angreng khop maya tam lo tak zinga Boniface aron tel vele ta ane medical ber apal tlan lo chuan an senglu thei don ta lo ane Boniface tun din mona Leverkusen lama training anei chun zom le to ane hetiang ani ta ga chuan AC Milan hian midang senglu tur an zong chhole tran ngala Rasmus Højlund chu senglu an tum ngei thu an soi zui ta ane team tok lamin atarlan danin Liverpool lampoi ni zang khan thuthar an neya Alexander Isak mana chuan paumilian za somthum bak tol san an tum to lova paumilian za somnga chu the chu an tum lo thu an soi niin an ron tar lang Alexander Isak le Liverpool te hi anin dorna cha angreng khop maya mimalin remna an nei towa Newcastle United le Liverpool te hi an lein rem theilo anne paumilian za somthum an dil na nung ber chu Newcastle United hian an lo nol sak towa
pau million za somnga vel an phut ni in alang bok ma se Liverpool hian hetiang za thi chu an tumbik talo a ang hle isaka transfer hi angai nom chho phianin arinom Chelsea forward Christopher Nkunku point thuthar aneya ESPN lamin atarlan danin Villa lam chon senglu antum ta a ang hle Aston Villa lam hian Jackson chu tun hnaya han senglu antum angin thom a lenga ma se Villa lam hian Jackson ai chuan mantlom deu zokin Nkunku hi senglu antum don ta anne Nkunku hian du tu anei sho ang reng khop maya bayan lam point an du thu an soi to bok kunsom ni pasari mi pantur hi achiang lo chho tran ta hle Jose Mourinho point to thar arun neya Turkish League a mudan asoi Mourinho chon helai mun hi a harsa emma na tho harsa tak anne Turkey ram football innel na hi asanga pui tak ani bok ram sang a hen team kalo en kol kwal towa chunga harsa ber chu Turkey ram tlap hi anne chuti rolin anuam loi boka season kalme ka hen champion ngei kan tumang ti in asoi Mourinho hian kumin season a Fenerbahce hi a champion pui thei kan ring hlomem le ole hatichin hatun trumatan ni mai se clear tu te kha channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lom han than min han la pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mo chho le zel don ne